devenue la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ibihe n'amateka. Ibihe n'amateka. Ibihe n'amateka ni ikiganiro cy'amateka kuri radiyo Huguka. Hari byinshi wabonaga ntubimenye inkomoko, none tugiye kubikuvira imuzingo. Ibihe n'amateka kuri radiyo Huguka ni ikiganiro kiguha amateka nyayo y'abantu, y'ibintu cyangwa y'ahantu. Ndabaramukije bakunzi ba radiyo Huguka, mukaba n'abanywanyi bakadasohoka b'ikiganiro ibihe n'amateka. Nkuko mwari mwarabisabye muri benshi ndetse na mbere yuko yitaba Imana, uyu munsi ngiye kubagezaho amateka y'umugabo wamenyekanye cyane mu mateka y'iki kinyejana gishize ndetse n'iki turimo. Ejo bundi ku ya 26 Ugushyingo, igihangange Fidel Castro yitabye rurema nyuma y'imyaka 49 ayobora igihugu cya Cuba. Yayoboye imyaka 17 ari minisitiri w'intebe, anayobora imyaka 32 ari umukuru w'igihugu. Yaretse ubutegetsi mu mwaka wa 2008 kubera izabukuru, asimburwa na murumuna we Raul Castro. Ni radiyo Huguka ku 105.9 FM, ikiganiro n'ibihe n'amateka. Gendi Jean Pierre Ndekezi. Mbere yo kureba amateka yihariye ya Fidel Castro, reka turebe muri make igihugu cya Cuba, agahugu gato ariko katigeze gakangwa n'ibihangange, harimo n'umuturanyi wako wigeze no kugakoloniza. Aha ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cuba nicyo kinini mu birwa bya Caraïbe mu nyanja ya Pacifique. Iki kirwa kikaba cyarinjiye mu mateka ubwo cyabonwaga bwa mbere tariki ya 20 Ukwakira 1492 n'ikirangirire Christophe Colomb wahise yegurira icyo kirwa leta ya Espagne. Guhera icyo gihe Cuba yakomeje kuba ya Espagne kuva mu mwaka wa 1492 kugeza umwaka wa 1898. Bivuze ko Abanyespanyol bakolonije iki kirwa imyaka 406, nyuma kikajya mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza mu mwaka wa 1902. Muri uwo mwaka Amerika ku bushake bwayo yahaye Cuba ubwigenge bucagase, ndetse urebye nta nabwo kuko yacometse mu itegeko nshinga rya Cuba ingingo ivuga ko USA ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izahora ifite uburenganzira bwo kohereza ingabo zayo muri Cuba igihe cyose ibonye ari ngombwa. Reka noneho tugaruke tureba Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz yavutse tariki 16 Kanama umwaka wa 1926. Avukira mu ntara ya Holguin mu gihugu cya Cuba, ni muri Amerika y'Amajyepfo, ahakoreshwa cyane ururimi rw'Igisipanyol. Fidel Castro yavutse mu muryango ukize, bityo yiga amashuri meza kandi arayaminuza kuko yatsindiye lisansi mu mategeko y'ububanyi n'amahanga, doktora mu mategeko na doktora mu bumenyi bw'imibereho y'abaturage. Fidel Castro yatangiriye politiki mu miryango y'abanyeshuri muri kaminuza ya La Havane, aho yayoboye urugaga rw'abanyeshuri Fédération des étudiants d'université, bityo akaba intumwa yarwo mu buyobozi bwa kaminuza. Yabonaga ari ryo rembo ryihuse rimuganisha mu ruhando rwa politiki. Mu mwaka wa 1947 yinjiye mu ishyaka ry'abaturage rya Cuba, Parti du Peuple Cubain, ryaharaniraga ubusugire bw'igihugu. Kuva icyo gihe yatangiye kugaragara mu mvururu nyinshi zo kurwanira impinduramatwara. Reka tugaruke turebe uko Castro utari yarigeze mu gisirikari yaje kuvamo umurwanyi w'icyamamare. Mu mwaka wa 1947 ku myaka 22 y'amavuko, Fidel Castro yafatanyije na Juan Bosch waje kuba perezida wa Republique Dominicaine mu rugamba rwo guhirika umunyagitugu Rafael Trujillo. Aha niho Castro yatangiriye kwiga no kumenya imirwanire ya kinyeshyamba. Muri Mutarama 1952, habura amezi 3 gusa ngo haba amatora muri Cuba. Amatora na Fidel Castro icyo gihe wari umuavoka yari yamamajemo nk'umukandida depite. General Fulgencio Batista yahiritse ku ngufu guverinoma ya Perezida Carlos Priyo Socaras, maze aburizamo ya matora. Yahise ashyigikirwa bidasubirwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze muri Cuba haba havutse ubutegetsi bw'igitugu cya gisirikare. Umunyamategeko Fidel Castro yahise arega Batista mu nkiko amushinja kwica itegeko nshinga, ariko urukiko rw'ikirenga rwakoreraga mu kwaha kwa leta rwatesheje agaciro icyo kirego. Ku ya 26 Nyakanga 1953, Fidel Castro yakoranyije abarwanyi 131 batera ingabo za leta mu kigo Moncada i Santiago ya Cuba. Intego ya Castro kwari ukwigarurira inkambi ya Moncada, agafata Santiago yari izwiho kuba isoko y'impinduramatwara zose, bityo agatangira kurwanya umunyagitugu Batista. Iki gitero bagitsindiwemo bikomeye, 6 baguye mu mirwano, abagera kuri 55 bicwa n'ingabo za leta, ariko abandi bake bashobora gucika bafashijwe n'abaturage. Fidel Castro nawe yaje gutabwa muri yombi nyuma y'iminsi mike, mu gihe bari bagiye kumurasa, akizwa n'uwari uyoboye abamufashe, Sergeant Pedro Celia, waciye ku itegeko ry'abamukuriye akavuga ko nta wica ibitekerezo.
urwibutso. Mu rubanza rwe yiburaniye ubwe, Fidel Castro yahavugiye interuro yamamaye ku isi hose, aho yagize ati amateka ubwayo niyo azangira umwere. Muri uru rubanza Fidel Castro yamaganye amarorerwa ya Fulgencio Batista n'akaga abaturage barimo, anatangariza ko porogaramu ye yo kubaka Cuba yigenga haba mu busugire, mu bukungu ndetse no mu butabera. Fidel Castro yakatiwe gufungwa imyaka 25 ariko aza kurekurwa nyuma y'imyaka 2 gusa ku mbabazi za Perezida Batista. Akirekurwa yahise atangiza icyo yise M26, ahita atangaza ku mugaragaro ko atangije urugamba rwo guhirika Fulgencio Batista, ahita ahungira mu gihugu cya Mexique. Aha muri Mexique niho yahuriye n'umuganga w'umunya-Argentine Ernesto Che Guevara, bahita bunga ubumwe biyemeza gufatanya mu ntambara yo kubohoza Cuba nk'uko benshi mwabisabye. Uyu Ernesto Che Guevara nawe tuzagira umwanya wo kureba amateka ye kuko yamamaye cyane. Mbere gato kugira ngo abone amafaranga yo gukoresha mu gitero yateguraga, Fidel Castro yakoze urugendo muri Amerika, ahahurira n'abanya-Cuba bari barahungiyeyo nubwo inzego z'ubutasi za Amerika zamugenzuraga cyane. Tariki 2 Ukuboza 1956 Fidel Castro n'abarwanya 82 bahagurutse ku cyambu cya Tuxpan muri Mexique, batera muri Cuba bagiye gutangiza intambara ya kinyeshyamba mu misozi ya Sierra Maestra. Ntibyabahiriye kuko basanze ingabo za Batista zibategereje, bagahita bakirizwa urufaya rw'amasasu y'indege. Bamwe barapfuye, abandi baratatana. Nyuma y'iminsi mike ahitwa Cinco Palmas nibwo Fidel Castro yongeye guhura na murumuna we Raul n'abandi barwanyi bagera ku 10. Arababwira ati ubu noneho tugiye gutsinda urugamba. Koko rero nyuma y'amezi 25 barwana intambara ya kinyeshyamba idakuraho, Fidel Castro n'ababarbudos be, abagabo b'ubwanwa, batsinze urugamba bahirika leta ya Fulgencio Batista. Fidel Castro kandi ntiyaratsinze Batista wenyine, ahubwo yaranakoze mu jisho igihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo mu magambo Amerika yavugaga ko ntaho ibogamiye muri iyi mirwano. Mu bikorwa batangaga inkunga ikomeye haba muri politiki, mu bukungu ndetse no mu bya gisirikari kugira ngo Fulgencio Batista adatsindwa. Abanyamerika barwanyije Fidel Castro kuva yatangira kwigaragaza kugeza afashe ubutegetsi muri Cuba. Ibi bigaragazwa nuko tariki 24 Ukuboza 1958 mu gihe kwa Castro barimo bakurikiranye intsinzi naho iza Batista zikubitwa umusubizo, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze inama ya 392 ku mutekano w'igihugu ndetse na Perezida Eisenhower ubwo ayirimo. Muri iyo nama Allen Dulles wari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi mpuzamahanga rwa Amerika, Central Intelligence Agency izwi nka CIA, niwe wagaragaje aho Amerika yari ihagaze mu ntambara yo muri Cuba. Yabivuze muri aya magambo ati tugomba kuburizamo intsinzi ya Castro. Gusa inkunga y'abanyamerika, abasirikari 20 n'intwaro z'umurengera ntibyabujije Fulgencio Batista gutsindwa n'inyeshyamba zitarenze 300 mu mirwano ya nyuma. Iki gitero cya nyuma nicyo cyerekanye ubuhanga, ubukaka n'ubuhangange bwa Fidel Castro mu by'intambara. Fulgencio Batista yari yakoranyije abasirikari 20,000 mu gitero yari yise Operation Feu non Fidel, bivuze ngo operasiyo yo kurangiza Fidel. Aba rero nibo batunguwe na ziriya nyeshyamba 300 za Castro zibatsinda uruheno. Tariki ya 1 Mutarama 1959, ni ukuvuga nyuma y'imyaka 5, amezi 5 n'iminsi 5 nyuma y'igitero Castro yari yatsinzwemo bikomeye cya Moncada, muri Cuba hari habaye ugutsinda kw'impinduramatwara, bityo Fidel Castro yinjira atyo mu mateka ku buryo butazasibangana. Tugiye noneho kureba Fidel Castro mu butegetsi bw'igihugu. Muri guverinoma yahise ishyirwaho, Castro yagizwe minisitiri w'ingabo. Uwitwa Manuel Urrutia niwe wabaye president, naho umunyamategeko José Miro Cardona agirwa minisitiri w'intebe. Muri Gashyantare 1959, José Miro Cardona utarajyanagamo neza n'impinduramatwara n'amavugurura yaragamijwe, yeguye ku mwanya wa minisitiri w'intebe asimburwa na Fidel Castro. Muri Nyakanga 1959, imbere ya Perezida Urrutia na utarumvaga neza amavugurura y'impinduramatwara, Fidel Castro yeguye ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Ibi ariko byari amayeri ya politiki kuko ryakurikiwe n'imyigaragambyo ikomeye mu gihugu cyose, abaturage basaba ko Perezida Urrutia yegura, Fidel Castro agasubizwa ku mwanya we. Ibi niko byagenze
byagenze, perezida mushya aba Osvaldo Dorticos wahise asubiza Castro ku mwanya we wa minisitiri w'intebe. Ariko mu by'ukuri byose byabaga byapanzwe na Fidel Castro ubwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zigaragaze ko zirwanya Fidel Castro zahaye ubuhungiro abanyagitugu n'abanyabyaha bose bahunze Cuba, bakanasahura mu isanduku ya leta miliyoni zisaga 424 z'amadolari. Reka noneho turebe imibanire ya Fidel Castro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntangiriro Fidel Castro yagaragaje ubushake bwo kubana neza na Washington. I Washington bariko kugira ngo bamwereke ko bamusuzuguye ubwo yahakoreraga uruzinduko rwe rwa mbere muri Mata 1959, Perezida Eisenhower yanze kumwakira ahitamo kujya kwikinira golf. Ntibyaciriye aho kuko abanyamerika bahise batangira ibikorwa byo kwibasira Fidel Castro, ari nabwo batangiye inzira zose zo kuba bamwivugana. Gusa uko kwibasira Castro kw'abanyamerika niko kwatumye ahita atsura umubano ku basoviete, bityo babona urundi rwitwazo rwo gusobanura impamvu yo kumwanga urunuka. Muri Gashyantare 1960 ubutegetsi bwa Eisenhower bwafashe icyemezo kidakuka cyo guhirika Fidel Castro. Iyi yabaye intangiriro y'ibikorwa byinshi by'abanyamerika byo gushaka kwivugana Castro, aho bagerageje kumwivugana inshuro zigera kuri 638 ariko bikabapfubana. Ku itariki 16 Mata 1961 ubwo CIA yari imaze gutera ibisasu ku bibuga by'indege bya Cuba, Fidel Castro yahise atangariza isi yose ko Cuba ari igihugu cy'abasocialiste. Ariko aho Fidel Castro yahaye abanyamerika gasopo ikomeye ni tariki 17 Mata 1961 ubwo bamugabagaho igitero cyiswe icyo ku cyambu cy'ingurube, le débarquement de la baie de Cochon. Kuri iyi tariki nibwo abanyacuba 1400 bari baratojwe kandi bahabwa amafaranga n'ibikoresho byose na CIA bateye Cuba. Icyari kigamijwe ni uguhirika ubutegetsi bwari bwashyizweho na Fidel Castro bashinjaga kubangamira ubukungu bwa Amerika no kubogamira ku basoviete. Iki gitero cyabaye urukozasoni kuri Amerika na CIA yayo. Fidel Castro wari wibereye ku rugamba kandi ku murongo wa mbere w'ingabo zirwana yitsindiye ubwo abanyamerika. Kuva uwo munsi ubuhangange bwe bwamamaye ku isi hose n'abatamuzi baramuririmba. Ahandi Fidel Castro yaje gusuzugura abanyamerika ni muri Afrika, aho mu mwaka w'1988 Fidel Castro yayoboye imirwano yabereye ahitwa Quito Carnavale muri Angola yibereye La Havane. Aha Quito Carnavale muri Angola ingabo za Cuba ziyobowe na Fidel Castro kuri telefone zafashije iza Angola gutsinda iza Afrika y'Epfo zari zifashijwe n'abanyamerika. Kubera ubuhangange bw'abanyacuba, Afrika y'Epfo yavanye ingabo zayo muri Angola ndetse itanga ubwigenge bwa Namibia. Dusubiye inyuma gato mu mwaka w'1965 ishyaka rya gikomunisti rya Cuba ryarashinzwe. Fidel Castro aribera umunyamabanga wa mbere. Mu mwaka w'1975 Fidel Castro yatorewe bwa mbere kuba perezida wa Repubulika ya Cuba bagendeye ku itegeko nshinga rishya ryari rimaze gushyirwaho. Yakomeje gutorerwa uwo mwanya kugeza muri 2006 ari nayo manda ye ya nyuma yashorejeho mbere yo gufata ikiruhuko kubw'intege nke muri 2008. Muri iki gihe cyose cy'ubu perezida murumuna we Raul Castro yari vice president. Castro kandi yabaye perezida w'ishyaka rya gikomunisti riyobora Cuba kuva ryashyirwaho mu 1965 kugeza muri 2011 aho nabwo yasimbuwe na murumuna we Raul Castro. Ku basesenguzi n'abanyamateka bamwe ibi bivuze ko aba bagabo bombi aribo bayoboye by'ukuri igihugu cya Cuba kuva bagifatisha imbunda muri Mutarama 1959 kugeza ubu. Fidel yitabye Imana, hasigaye Raul, ariko muri make haracyayobora Castro ku buryo bufatika kandi bwemeranwaho na benshi. Fidel Castro yategetse Cuba imyaka 49 n'iminsi 18. Nta wundi mutegetsi w'igihugu utari umwami urabigezaho. Uku kuramba ku butegetsi ariko yagukesheje Rusengo, kuko i Washington ho babinyujije muri rwa rwego rwabo rushinzwe ubutasi mpuzamahanga CIA buri munsi bacuraga imigambi n'amayeri ashoboka ngo bamuhitane. Aho mu gihe cy'imyaka 10 gusa abanyamerika na CIA yabo bagerageje kwivugana Castro inshuro 638 zose nk'uko twabibonye, ariko bikabapfubana. Hageragejwe uburyo bwinshi tutashobora kurondora muri iki kiganiro. Bagerageje kumurogera mu myambaro yogana, mu nkweto, mu itabi, kuroga ikaramu, kuroga ubwanwa bwe ngo bupfuke n'ibindi byinshi. Erega n'ubundi ngo yakaremye n'ikamena. Imana niyo yari izi iherezo rya Fidel Castro. Turagana ku musozo.
tariki ya 19 Mata 2016 muri Havana Convention Center mu nama rusange y'ishyaka rya gikomunisti ry'abanyakuba, Fidel Castro yaciye amarenga ku iherezo rye ku isi riri hafi. Niryo jambo rye rya nyuma yavuze asezera ku banyamuryango 1300 b'ishyaka riri ku butegetsi, anavuga ko yumvaga urupfu rumwegera cyane kandi ko ari inzira buri wese azanyuramo abishaka cyangwa atabishaka. Yagize ati, vuba aha ndaba nujuje imyaka 90, sinigeze ntekereza ko ibi bishoboka. Ntabwo mbikesha igikorwa icyo ari cyo cyose, bifite aho bihuriye n'inzira Imana yashatse ko ncamo. Vuba bizangendekera nk'uko bigendekera abandi bose, buri wese igihe cye kizagera, niko bigenda. Ariko komunisme ya Cuba yo izahoraho. Ibyo rero byaje gushyika mu ijoro ryo kuwa 25 rishyira uwa 26 Ugushyingo. Urupfu rwe rutangazwa na murumuna we Raul Castro, basangiye urugamba rw'igihe cyose kugeza n'igihe amusimbuye, abitangariza kuri televiziyo y'igihugu. Bivugwa ko Fidel Castro yabyaye abana 9, abahungu 7 n'abakobwa 2, ariko ntibakuze binjira muri politiki, ari nayo mpamvu batavugwa cyane. Nubwo yashinjwaga n'abatamukunda kuba umunyagitugu, Fidel Castro asize Cuba aricyo gihugu giteye imbere cyane mu burezi no mu buzima mu birwa byose bya Caraïbe. Cuba kandi iri no mu bihugu bya mbere byohereza inzobere nyinshi z'abaganga hirya no hino ku isi, cyane cyane muri Afurika. Fidel Castro yashyinguwe tariki 9 Ukuboza i Santiago ya Cuba mu irimbi rya Santa Ifigenia, rishyingurwamo intwari zikomeye zaharaniye ubusugire n'ubwigenge bya Cuba. Naha dushoreje ikiganiro ibihe n'amateka cy'uyu munsi. Mukomeze kugira icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Jean Pierre Ndekezi. Ibihe n'amateka.